usamla ubalalat na ukendri udrok ulapla bah kapor ka ba ukerni bandi drok udan bet hapolo bat hakaba kibreo ki parlok ki jong u ki wan wat u kin lap bet u tang hapodo. Habaya samle mi ka jingtep ka jong u uni usamla ulaong ba ulas dang bandi kiat na do ba udang kamret bat na ka jing sedang di kendiat usadi shibuan bat lajan man kasngi. Henry hadien ba umbu at shu bandi kiat bat kala syong karbon ula persyang no bandi da udroks da ka ba ukle bat ka kiat. Hadian ba ulas dang bandi da udroks ula syam ba ka deitang ha uni ha ka ba ukwa palat ha ka jing em ka jong u Henry kat ba nang yat man kasngi man kapor ula di kambot bat bun sien. Henry hadian ba ulas syam ba ka ni ka jing di ka long ka basnia ula let syabat Henry ulas dang ban peteng biang bandi bat ula wan pai biang syashilong. Henry kadai hadian ka ba ula let sa ha ka jaka palat na udrok bat usalat na uni uyak jakor lajan arsnam mentah. Halur jong kani uni usamla ula pla ha ka jingi kendo ban ai ka jingi kai menta ka sengi ka artarik uno para arjar posau ban pelat na udrok ha Shanti Bhavan ka bala peniat de ka Sister of Missionary of Charity menta ka sengi hapo ka jingi lam mission director ka dream uba Francis Karshieng. I'm a grateful recovering addict. The jinga jong kalong cái iba fi iman ta khmat jong fi ngam dei ra kani ngalong be ngaru ngadei kum siai man chua fi na ko wat yang man chua fin lap ya polo kum ba fi atep hi te jinga jong ka long ba kata ka jingdi jong ka poi ka pen poi yang si jaka bang khamot rob ngan poi mga ningkom pro bang sedang berkat be bang ngan long ngam pher na ka jinga jing ki wei ngan di antat te an kawai ngan suam ngam de ro ta professional ba ajin kran e nga de tang bre bal adu di teng an ba la like enta te ngala ban kham long bakla ngam danang ba ban kran ngalong nervous te ngasdang bandi ho ta la enta pangai ha dan ars jandan arsnam bat ngaladi kumba saw sansnam te Pabang asdang ningkong ngayat ba nga asdang dikiat na ru badang red nang kena ha dikiat te marsendi yam na suthu ba ta ka jingdi yam ka ai kalong ba ai wings ta ya long nga ngala le lut ban le ki aka ru am ki kam marsen rung ta ka kiat na ka jing penbuat hamet am na so ngala lut ban le te manupor ba nga mot ban le ye nang hap ajing kran komentasi ru man chwa nang hap di chwa nang mot bangan hap train hap di chwa te kadon hi kata ka jingpang na du tang red ita kala pau hi kena kendia tamba ka jing duna jing tep chpang ni jingpang am ba penpoi ngi seki jaka bamde penpoi kan te nga ngadi kita kakiat ngayat man kasi naka badi tang sing stio ngapoi kata ka jindi man kasngi nata naman kasngi pa ngasdang poi kata kapot pa namso buat syurala nadi ano nur kakiat ngadi kakiat namso buat te hantahi nga graduate long la graduate na nakakiat ngasdang kle so kiat buat kerja te ngadi sta ngalayat tentang ngaso kata ngaso hambiang mentah te hadian abot katar ngam sutri kamsyo te ngapoi so ban hakata ng kapot pangapoi ba ong ui tau drugs ken long kumno ong antray tang sisin anum ngan try sin an pet long non nang sutanat ru ngan di antang anum di ra ba ong mangan hadu ba nang apoi ngan tu ngan luti breo nga ong ngan di antat kata kaman am kata ka decision ban shwa ban di am ba ong ba scam mata tama sendi por bangadi first time yan nas tubet di gani bangawat por asijing em kani kadi kita ka escape jong mga kwa te hantang di por batang di ningkong batang di anta tu por dang lais pa enga dang lais pa ningka lais saus ni dang ya dang so anta pi gen dang biang bet jing em dang manageable te kena hadin sigla apnai ngas dang iba ngam di surala tang sisen sisni las tang di arsen sisni nata arsen sisni las tang poi license sisni nata hantung as tang sutu ba ngaladan problem mentang ngam la senge syo ngaladan kambet mentang bandi me te
ngang to first do mga try ban uni di na lingba ka dawai nga let sim dawai di ta dawai tenata nga perkhat banga dan kam ban mi na Shillong kadi kani ka Shillong hi banga dan hani ka jakahi nga poidi tengah bahaba ngami no ngalit asyawe tengah poi syabar kaju biang sedang katahi ka poi biang ta jindi hi hadin to thu sti syabar ngamla manit chu awan phai biang sedi hadin to na bacas ngala poi so bandung an ngalalong hopeless ngala dan la lenti syu hi kan namang ngala try lot di dawai try lot ki psychiatrist ngala try lot ki counselor tama kata kawe balong ba ni kom ki adek sam ni sotu ni nalik keren panjing erap ni kini ki bre bom panjudi jingem ki ni sotu atla bikim sotu yangi ki nangi ong bangi ni dan kata problem apoi di kom ne apoi le kata ki kim sotu yangi ki nong be kadi haba metep di basni na ni kom beli medi nangi tep ke bosne tampangi kam tep ro bon poi adu kan ka pot te kata kan kadang mereka tuh disconnect between me and the healthcare providers. So hantu poi bang poi hati hapolen kra poi kan bu ita ki alengot ba ong ba kila judi teng menchua te kila mentang apa ki khoi ki biang lot ki snga ai kop ni sia thok thai kong na poi khat ta hatin to ngasngap khana ring jong ada tiki ong yang awan cita kata support group meeting tengah let cita ska meeting let cita tenang tang sedang sutu kan bakadan kata jingpang jingpang kerngi ni ka disease of addiction te hantu sedang sutu ba baling ngam jula sange for a long time te but still adik so gum ngata ba start do ngata ngala me khamla ngata ngala ngatry biang kan ngatry ngong mentang di no stang kya nga perkhat be substance is the problem, my choice of drug was the problem, dengan switch na siya ni siya te kato experimentation kalayat biang hampoy na siya ngapoy biang ngop biang hi ngalangop biang hanto te kapoy kaput ba hayeng san ito ba nga long ikop sa manyap na ikop siya ban emro and hakato kapon nga dalading ashkwan sa manyap. Luckily by my family's intervention, apoy rehab. After rehab, to kata kajing ong ban syongkut rehab ketika basuk do nganap fidan hapo. You're locked inside. It's very easy to say that you won't use anymore. Nganom di shoot na mi nanging nganom di shoot. Tambah hadin ro banay bang ami na rehab. The moment nga step ke kejat sabaran ke klik nga kalau ong di na dikiat na nam tasik kendak. Tambah dan bok dan gini members Shillong and marsen poi nga Shillong ki dan lang bet bana ki ai kata support and over time nga nikong nga long bet ba marsen mina ki am dan kam dan jam te dan i tu jing bori tambah kuntahi ba ki dan pa gini ba ni dan pa para biya sutu lang be dan jingmot kaju jingmot ban chongkut lang kapem no kay ka jingya ka kamsup no even if you don't have a job, you don't have things to do, kini kin I because support in many different ways and eventually nga ngayok kam no ngalayok kam tengala kam busy and then mentang alasang yok opportunities which ngam tharay bangan yok kay namar menswa bangan nadi long nadi ba ngalet sing ki bahiyeng ero ingkong do bade bikin buri lo ki phone buri lo ki pla kimot be bangan sawan tu te mentaki tu hi bahing kelas nang khot ya sang phawan si ki boleh juan show te na fi try ben na fi done proper support nga sutut dan kam ki counselors dan kam ki nang ai dawai tambah most importantly is peer support ki badan walk through the same road, the same ups and downs, the same problems. Kito hi kin sotu ifi and nafi kwa jing tips pang kata ka support group session number ne an sa I number jonga hi ki sister ni filapan call filapan one sini and kata kawe mentang alalong bang alaklat na keren yun at menang
Katahi nga siya ba kadon galat kalenti na ngaro man siya nga siya ilapen gilat kalenti at mat ngam tre ban siya nakal dalade ngam padan to kaman dalade karang janja tangman na fidan hi kaman fila ban siya any of these ways kan fila ban let siya ka OST na di fide bre bam yahap OST nga man siya ngam yahap ban di OST nga kam di OST nga pois ki meeting rooms na hantahi pangasala siyang court menta kidan gipon man siya bangangan jula siyong kuit ang arkentala ikantaro mentang ajandon asnam bangala siyong kuit and everything in my life nga lastang yo lot kiege bangala do man siya nga lastang yo pilot and fisiaro boro pilahi punta fi tribe niya one sa meeting rooms tribe and one sa Manmaha Foundation ni don bet mengiro into finlap hi ka support of fidan kam and it's not hopeless fidan hi kalat fin sa yo hi por fi kaya por play punta tanga tay naso